le monde Everyone, qui était marché, tout le monde qui était participé dans la marche là, everyone who participated in the march, qui était recevoir maillot. who had received your t-shirts. Alléluia. Bon, moi, combien de monde là qui recevoir maillot? Bon, moi, How many combien de people monde received là? their All t-shirts? right. All right. Un peu partout, cap gardé, cap tendé. Everyone listening and Mais ça watching me me, demande pour faire. here's what I'm going to ask you to do. Maillot ça, Those t-shirts, laver, wash them, passer, iron it, pas de river, do not wear it out, Kimbel, hold on to it. parce que depuis bon Dieu, bah nous signe, n'a Because tout mettre encore. once God gives us the cue, we're going to say, wear it again. Depuis moi recevoir un signal de la part de When Dieu, à I receive n'importe the cue, l'heure, at any moment, ou qu'a besoin de mettre maillot ça you encore. may still wear that Donc, n'a t-shirt tout mettre again. dans l'armoire, We're gonna say, put mettez it in dans la your closette trunk, là, put it in your tout closet, pareil. all set and ready. Depuis le ciel, bah l'autre là, When God gives a pour nous command, avancer we're encore. going to go at it Le again. démon là, dit We're gloire. going to say, glory! Dis gloire, gloire. Dis gloire, gloire, gloire.